لزاخۆ مەسرور بارزانی ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ چین و توێژە جیاجیەکانی شاری زاخۆ و دەوروبەری کۆبووەوە. لەو کۆبوونەوەیدا مەسرور بارزانی باسی لە یادی هەڵگیرسانی شۆڕشی مەزنی ئەیلول کرد و پاشان تیشکی خستە سەر هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان و لەو چوارچێوەیەشدا باسی لە بەرنامەی لیستی سەڵتوتەی پارتی دیموکراتی کوردستان و سەرخستنی ئەو لیستە لە هەڵبژاردندا کرد. د ایکم ویزگاه سردانا خدا بو پارێزگەها دوهوکê Mesrûr Barzanî endamê Mekteba Siyasiya Partî Demokratîk Kurdistan serdana bajêrê Zaxo kir û li hola rêveberiya rewşenbîrî û hunerî di rêniştinekê da digel pêşmergên dêrîn û kesatî û berpirsyarên hezbî û hikûmî û law û qutabyan û afretan Mesrûr Barzanî da zanîn xweşhalim ku derfet peyda bûye careka dî digel hewe bidanîşim. Mesrûr Barzanî li destpêka peyva xwe da bi yada şoreşa Eylûlê dest pê kir û da zanîn şoreşa Eylûlê hîviya milleteke nû kireve. Şoreşa Eylûlê nisbeta me şoreşek biya ku umêda milleteke we hîviyet milleteke ku beref nemanê çûn careka dî zîndî vekirin. Şoreşek bî ne bitinê di navçekê da ser helda û piştî middeteke kotayî pê hat belkî şoreşeka berdewam bî, xebateka berdewam bî ku hel wê rojê dest pê kiriye û heta ev roj ew şoreş raneweste belkî şêwazê wê hatiye gorîn. Xelkê devera Zaxo pêşengiya şoreşa Eylûlê bûyîne û xelkê Zaxo pişka şêrî di xebat û qurbanîdanê da hebûye. Eva gotinên Mesrûr Barzanî endamê Mekteba Siyasiya Partî Demokratîk Kurdistan bûn. Devera Zaxo pêşeng bû bersivdana hûvatiya dijminê da kîrker da ku li 11 Eylûla sala 1961 êrişîne ser Kurdistanê û devera Zaxo wekî pêşenga xwaragirtinê û berxwedanê binagê mestrîn şoreş di mêjûya hevçerxa milletê me da dan. We hel wê rojê heta ev ro qurbanîdan û xebat û berxwedan ya biye wacib ku erkê milletê me û bi taybet devera Zaxo pişka şêriye hevîlvan qurbanî û li vê zehmetê û vê xebata ku heta vê gavê hatiye kirin. Em serê rêz û tekdîrê bû wa şehîda temînîn û spasiya bi nemala wa şehîda wa xwe ragirat dikin ku heta ev ro berdewam bîne di xebatê da û çendîn genc û lawê diyet pê gihandî ku ev roj نوعکê dî xizmet û xebatê da berdewamin. Her di dirêjahiya axiftinên xwe da Mesrûr Barzanî da zanîn partî hata damezrandin bû ku li dîvhîvî û xastên milletê xwe pêngavan bavêjitin û xebatê biketin. Partî li wê rojê çêbî bû hindê xizmeta milleteke biket û beref hîvî û umêdê milleteke pêngava pavêjît ku heqekê sürüştiyê her netewe û her milletekî yê li hatiye zaft kirin. Milletê me li hiç netewekî dîkê emtirniyet rojhelata navîn da yan ji cîhanê de. Dewlemendiya axa me, dewlemendiya kulturê me, dewlemendiya dîroka me li hiç netewekî li dewrûberê dimekî emtirnîne. Ewa lazim el ser me êketiya rêzêt me ye, quwetkirina hesta neteweyiya me ye, hestkirin bi berpirsyaretiyê ye beramber bi destînana ew mafêt ku heta nûke li me hatiye zafet kirin. Pirsa helbijartinên Parlemanê Kurdistanê jî tewerekê giring bû di vê rêniştinê da Mesrûr Barzanî ragihandûyî xebat berdewam bû ev rû jî dê bi şêweyekê dî xebata me li pêş bîtin. Çawa li bergirîkirin û qurbanîdanê bi parastina ax û giyanê milletê xwe em pêşeng bîne û partî serweriya
بزود نوار ازگاری خوازا گل کردستانی کریا افرو دموکراسیت اجدا و دوی پروسا هل بجاردن اجدا دیسان پارتی وکی پیشنگ بمینید و هر سرکفتی بید. پارتی تنه دستحالات بو خدمت کرنا خلک هرما کردستان دویتن سرارای که هند پارتان اف آرمانجانین و دستحالات بو برجواندین خوین تایبت دوین. حزب دی بلکی مرموا بس او بیتن گنه دستحالاته بو زورش بلکی بس ریکک بیتن بو جیانه خوب ببجینه بس بو پارتی نه پارتی هدفه نه پرلمان هدفه و نه دستحالاتش هدفه هم پارتی و هم پرلمان و هم حکومت همه امرازن وسیلنا بو هنده ام پیچه بینت ریکوانه دا خدمت ملت خوبه ایشالله قط و قط برف کوتاهی ناچید برف دیمایی ناچید و هیچ هیزک و هیچ کسی کشنیا ری کلمه بگرید بو هنده ام برف کناغید دهاتی ترو گشتریش پینگاه خوابش پیتویه دنگدان لسروان بیرو باوران بیدن که امدنگی نبو بر بجارن خود دین امدنگی به میجوه خواه پری خباتو سروری دین و سیوید کم دنگت خو وقتی هنگ دنه کاندیدت خو او نوی نرید که چنه پرلمانه بس دنگ بس هنگ دنگی نادنه وا هنگ دنگ دنه خوینا شهیدت خو هنگ دنه خو هنگ دنه زحمت خو دنه پیشمرگاتیا خو دنه آواربینا خو دنه بندستیا خو و دنه امیده که گشتر بو بچوکت خو بو زاروکت خو بو نویت خو اگر دیروک آمده نوکه و دهاتی مده هیچ حزبك هبيت بيت بيتن ببيجي لبارتي دل سوسترا بو كردستان گردن هنگواز هرنده گبدن اول رابر يما و ام صاحب قصا خوينا ام صاحب وفاء خوينا و ام صاحب هندينا وقت ام وعدك دينا ملده او وعد نيك وما بينه يتجيب جيكرن گلک جاران دیتا گوتن زاخو بانکا پارتیه یا لیچاور دیتا کرن دوان هل بجارتنین داهاتین پارلمان کردستان دا خلک دورا زاخو ناسنا و خواج بانکا پارتی برو زیدتر و بلندتر ببتن جبرکونه ها هر در زاخو بدرش ملافیتن جدا جداین پارتی زر بویا و زاخو بویا دریای زرا پارتی دهرما کردستان دا. آزاد جهور کردستان تیوی زاخو.